keren bat iba Marshall tentang yo banyak keren bat iwe ilong kini nok sosnong jo kini ga East Changi Hills District akban yo banyak kendu baki nama baki kiwan ban ai ga Jingkersan wan ai insin ya iba Marshall tingi kuahi ban sim lem ya kata ka public opinion ka views naki pai ba ka ai ka ba na liang jo ki don ban ong habi de be kan ni ka jing song sak kan jo iba Marshall ka ni kan bo de kong sabha ya tu le ni halor ka ni ka jing song sak kan ba Marshall ka ai ka ba na ka liang jo ki don ban ben snau le ni pi don ban ong ting hi ha kan garan san ka iba Marshall sha nan ne kadi kadau ba jong jai ben reu dan kadau ngiwan ne ben ai ka jing Christian ni ba Marshall no nama kajing sha ngan jong iba Marshall kade ne beta ka jai ben reu habai sha ngan ne beta ka jai ben reu ni ru kum kinong chong jong ba hai jong ga East Hills ngimi sha ngan benwan ben Christian ni ben ai si ni rekat ki jing duai mo uble undan rengkat bat Pak Marshall tenang be inyo ya kemet ke phat ke koi bakia wala da idan hapeng ke jing syakangan andai da ke bor jong uble lese hadu bende koi syakata thong inlong iba so biang ya lade ya kemet ke phat mo dan takadau mi wan ne benai ke jing Persyan namar kane ke sarkar ko ini tip syai baka kamde ke sarkar ke bakhang yo do yong mo ngila tip ba lakhang yo do yong da honorable NGT tang baga NGT pat hiru to ki usnem archar khatrai tharai kala IT no syara state government ban plai yo do yong la ne ban thau ya kata ga mining plan ki mo ka ban ai ka blueprint kumno ban thau kilat kilinti ban yo lat tre biang yo do yong Andre kajing thau ya ka mining policy ro ka along ko pa isyar kay mo ang ne po izen dia namar ni kat kum ka jing pe hi jongi ndai bang ni pe ro ni latip hi ro ba yo do yong hang ne po izen dia u long ba dunab ha long kot hagi hai mo da ben ong ben le ya kata ka open cast mining ban kum joro hadu kita ki SOP ban don ki jaka hadu sispa hektar kalong ka ba kabakta mat yong dia ki rit kirya mo nama hadu minta wadu ben ong malik badang kato kan ne unum la ban tre hakata ka SOP ka jong ki mo da ka jing tre hi kumbang ila jing tre menswa kadai ka babiang tam nang bangin ya imlang bat kirit kirya amar kadai hi ka mat ka jura jo ka im jong ka jai bereu hi haka yap ka im ka jong ni kum ka jai bereu hi ne kai ngi dawan ka sarkar kai ga dai ka jing trang ka jing ni jo lenti jong ni na ka sarkar ba ka sarkar hi kadai ben thau yo ki SOP ka bang nila ben ni trei lang but kunjuru wat ya kata ka open cast mining ru ngi nakaliang jongi hapo Israel Hills ni Persya ya ka namar ngi do yong ru ndon syu hado do kata ben ong ba nginyo jing mentoy le nginyo ya kata ka nong dani mo dang ro tre namar do yong ru la jan lut ngi hapo Israel Hills dalagang nila ya ka open cast mining no kendo CF kin sya kun julo dia mau ni do yong lalu don ini nung sya ben kami ka kendo CF jongi dekat kadang bu jing syu yang ni min lai na jing na kawai jing min koi sa kawai pa tapi minta dan tak kadang min na yang kadang ni sa ya tentang kunjuru ya kata ga SOP yang kesangka tadi bentuk na ni yu kai ba ni yang tahu ya kesangka dah bagi tahu ya kesangka dari ni pun banyak sai na bentar ga dai kesu ko joki ambang ni tahu ya kita kinong ya sai ai hante bakin lekte merau yang ni hante kin snat tak tindon ai hante kan yang ni kwa ba ni sai mo ni tai ni lai do yang ni na gan
Merawi. Namar ni is dia hills bila yo snow na kipor sa kipor. Bila kerduk kam. Gila siam jing Namar ko izen ke hills district lay inang sa din. In ang ladang ipay shadow ka kulit tiru inang sa din ha. Kat kaway ka district batang way government college ni ka. Ladang tikon yung ikimbas trik nero kinhabit laba benpuni. Lani iwe pa ki district. Bon tikon jo samla jo ni kibalain na editing kuyo jo ki akte. Lalu pa. Mar ikme ikpa na siya ni kun ti balik sabar buli. Mar kajinglo jinset ila suko pa balik sabar kalong ka set hey mar ada kinron na benin sa hostel ru kinhapsa pa kinuwan. Mo dan ladang ni perhat ladong syadong ru ni syemnya ha. Dan sagaway ru kon samad in sa habun ibang mo ka. Ikam berman ikam sadu ikam ikut kon samad ni kon bilang mo drop. Balay kon samad ni ngop drop. Namar baga NDPF Act ni ko kadala yung kalong injor. Namar ladan kaay wala dagi police department wa kan kem biru. Namar ka jingkaw video drugs kila mo sandra. Mo tumutay nong di drugs wala no. Wala no. Namar kalalong kalunti ko masuk okay. Kada kidi wala da kidi makna kinun siya kem. Dala da kisya kem makna ru lada ikaw pa dito lada undang sandram siya mo kinun siya kem. Kalalong bait ko self use yung sticker. Kasorkar yung iro katay ban ignore ha katay ban review ya kanila FF kami. Nang bangin la kaya kami kini nong di drugs kung juro ya kinudi. Wat labing itay sa katay ka ya kiniki samla dili kung samla dili ba lalong drugs abuse ro. Ladangi kikmake pa habang kim dan la. Kung no konsumari ko aba what rehab center room na mindan di rehab center baong ba kim hapsil ladaki wa ban sumat hapsil di private rehab katuro kadai gawe kamar ka ba ta hay consultation di ta ladagi hay padru sa din kam din stop lada nilai sa hospital sa ninyo yang jumatan wat kites ke ninyo kabiang baru kites lada kites hal di civil hospital lagi kini di health center yang di government in hak de private namar bakimbiang kita lada pilih kes sisen arsen 4 syai in hak lek de syaka kata ru kadai kawe ka jing yang ni ko kadai mo state jing sisa nila na kadai ni ko sa kabadan kajing kiti kabadan kajing sofia na di ka state kadai bin promote lo kadai bin pembiang ibigay ka sumari